Yes, nibyo ni amakuru agezweho, amakuru yihutirwa cyane ari kuvugwa mu mutekano, politiki ndetse na dipromacy. Ni inkuru zigezweho aka kanya. Turinjirira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, turakurusinga twambuke ku mupaka wa Gatumba ndetse n'umupaka wa Kavimvira tujye hakurya Gitega na Bujumbura. Ariko kandi turakubwira byinshi cyane biri kuvugwa mu bice biri kuberamo imirwano muri Kivu y'Amajyepfo aka kanya. Inkuru igezweho iremeza neza ko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi FDNB bafashe umwanzuro ukomeye cyane umeze nko kwigaragambya bagata ibirindiro byabo ndetse bakaza kurekura ibi birindiro mu buryo twavuga neza ko ari uburyo burofisiyeri. Abasirikare barirukanka amasigamana ndetse barekura ibice hafi ya byose bagombaga kuba bafite. Ni inkuru zivuga neza ko iba abasirikare babikoze nyuma yo kubona neza ko bugarijwe n'igitutu gikomeye cyane cya MA23 na kwirwaneho, bari bafashe umwanzuro wo gukoresha imbaraga z'umurengera gusheringa ku muvuduko udasanzwe ndetse kandi hakaza kumvikana amasasu y'imbunda zisa naho ziremereye. Abarundi basa naho bari bamaze kubipanga mu bice baherereyemo, bafashe umwanzuro wo kwirukanka amasigamana ndetse uretse imbunda ntoya zishobora kwirukankanwa n'utundi dukoresho duke naho ubundi ibikoresho byinshi cyane bya gisirikare byashyizwe hasi ndetse barabita barirukanka. Ubu tuvugana n'ikindi gihombo gikomeye cyane, n'amarira n'agahinda ku gisirikare cy'Abarundi. Niki gitumye ingabo z'u Burundi zita urugamba? Ese ntabwo ziza gushinjwa ibyaha byo gutererana urugamba cyangwa se bakaza kumera nkaho bagambaniye igihugu nk'ibiherutse kuba ku ngabo za Congo? Kugeza kuri ubu ngubu bakatiwe urwo gupfa nyuma y'uko bivugwa neza ko bataye urugamba, kandi mu by'ukuri urugamba rwarabananiye nyuma yo gutsindwa, gukubitwa ku buryo bukomeye cyane. Abirukanse bose bahatirwaga kuguma ku mirongo y'imbere ku rugamba, ubu bose bakatiwe igihano cy'urupfu hategerejwe kugishyira mu bikorwa. Aba Barundi nabo bisa nkaho ari byo bari buze gushinjwa kuko bataye urugamba, birukanka amasigamana ndetse barekura bimwe mu bice twavuga neza ko ari ibice by'ingenzi cyane. Aba Barundi kandi amakuru aremeza neza ko mu kurekura ibi bice banatatanye kugeza ubwo bivugwa neza ko hari abahise bafata umwanzuro wo gushyira na zimwe mu ntwaro ntoya hasi, imbunda zo mu bwoko bwa AK47 bari bafite bakiha MA23 bati n'ubundi aho gupfa none napfa ejo. Ibi kandi nibyo byaranze ijoro ryatambutse ryose mu bice bitandukanye kugeza na n'uyu munsi n'iyi saha. Hakaba hakiri kuvugwa ingabo z'Abarundi zisa naho zazimiriye mu bice zitamenyereye. Abenshi bakemeza neza ko izi ngabo z'Abarundi zishobora kuza kwisanga kandi zageze mu bindi bice nanone zikaza kugwa muri ambushi za MA23. Uretse abafashe umwanzuro wo kumanika intwaro bakiha MA23, amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana iki gisoda cy'u Burundi cyo kidashoboye guhangana ku rwego MA23 na kwirwanaho bari gukoreshamo ibi bimodoka by'intambara, imbunda nini kandi bakadivansinga n'umuvuduko udasanzwe. Ibi bikaza gushyira igitutu ku ngabo z'Abarundi bakirukanka mu by'ukuri batabashe no guhangana nk'uko byari bisanzwe. Ubusanzwe kuri mirongo y'imbere ku rugamba Abarundi nibo bafatwa nkaho aribo bajya bagerageza guhangana ndetse bagakora buri kimwe cyose kuri uru rugamba, ariko nabo ntabwo byabagendekeye neza. Nyuma yo gutereranwa bakaza gusigara urugamba aribo baruhetse, mu gihe ingabo za leta ya Congo zo zisa naho zamaze gutererana bagenzi bazo nk'uko bigaragara. Abasirikare b'igisirikare cya FARDC na Wazalendo mu by'ukuri basa naho uru rugamba barurambiwe cyangwa se barutsinzwe mu buryo buri filozofike ndetse no mu mitwe yabo bakumva neza ko nta gishya bashobora gukora. Ibyo bituma batakigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubusanzwe bifite ibirindiro mu bice byabo, bivugwa neza ko isaha n'isaha nabyo bishobora kuza kugabwaho ibitero, ariko mu by'ukuri basa naho urugamba barukuyeho umutima. Abarundi bagihanyanyaza nibo bakomeje gukorerwa umusaraba w'uru rugamba, nabo bikomeje kugenda bibagwa nabi cyane. Ubu tuvugana kwirukanka bagata urugamba biraza gufatwa nk'iki? Ibi nibyo dutegereje kumva leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi Bujumbura icyo baza kubivugaho, kugira ngo tuze kumenya ndetse ibihano bishobora kuza guhabwa abasirikare nk'uko amakuru abitangaza. Gusa bamwe bafashwe abandi
baguye mu masasu birukanka nk'uko amakuru abitangaza. Twirwaneho izi ngabo za MLRP za hariya mu Minembwe ndetse hariya nyine mu bice bitandukanye by'abanyamurenge zacanye umuriro zifatikanyije na MA23 kugeza ubwo Umurundi aba Dede baje gufata umwanzuro wo gukiza amagara nk'uko amakuru abigaragaza. Kugeza kuri ubu rero haravugwa ibice MA23 yamaze kugenda yadivansingamo nk'uko amakuru abigaragaza. Ni ibice byinshi cyane ariko benshi barashimangira ko Karehe ariho imitutu y'imbunda za MA23 yamaze kugenda yerekezwa nk'uko bamwe bakomeza kugenda babivuga, ariko nanone hagashimangira amakuru avuga neza ko uyu mujyi wa Uvira uri mu mipango ya MA23 nanone kuri iyi nshuro. Ibyo benshi badashidikanya neza ko uyu mujyi ushobora gufatwa kandi nanoneho ukaba wafatwa ku buryo bworoshye kuko izi ngabo zabanje kunanizwa mu gihe MA23 yo ifite imbaraga na twirwanaho wagira ngo nibwo bagitangira urugamba. Benshi bakibaza ibanga riri gukoreshwa, ese ni abasirikare bari guhinduranwa hakaza abafite amaraso mashya cyangwa se hari gukoreshwa izindi mbaraga? Gusa benshi barashimangira neza ko icyo MA23 irwanira ni ikintu giha motivasiyo kugeza ubwo ibishobora kurwana n'iminsi 7 itaruhuka, maze aba basirikare baba bamaze kunanirwa akaba ariho bajya batsindirwa. Kuri ubu igisirikare cya leta ya Congo cyo kiri kugorwa nuko yaba ibikoresho bikoreshwa mu kirere ndetse byakomezaga kugenda bibaha imbaraga zo kuba bahangana, bisa naho ibikoresho bitagikoreshwa ndetse hakaba haragaragaye icyuho gikomeye cyane nyuma y'uko MA23 yahanuye indege nyinshi cyane, amadrones yarashize hafi ya yose. Igisirikare cya Congo kiri kwibanda kurwana ku butaka n'ibyari bisigaye ku kibuga cy'indege cya Kisangani International Airport. Ubu tuvugana hamaze kugabwa ibitero byinshi, izi drone zarangijwe. Ubu rero hariho gukombana ku butaka nta urusha undi ibijyanye n'ikirere bimwe Tshisekedi n'ingabo ze bakoreshaga. Ni nayo mpamvu benshi bavuga neza ko MA23 ariyo mpamvu iri gutsinda muri ibi bice nk'uko amakuru abigaragaza. Gusa MA23 kugira ngo ibashe guhangana yabashe kwifashisha drone yo mu bwoko bwa kamikazi, aho yarasaga amabombe kuri izi ngabo z'Uburundi kugira ngo ndetse zize kugenda zishwiragira. Byarangiye kuko binakunze ziratatana, bake bari mu ndake nibo bagumyemo, biza kurangira nabo batangiye kurasana na MA23. Nuko izi ntwaro bazisiga gutyo, MA23 irazipakira mu rwego rwo kwirinda ko hashobora kuza kubamo ibiturika bishobora kubaturikana. Ibyasigaye nabyo byarashwemo amasasu menshi cyane, birashya birakongoka. Ubu tuvugana n'agahinda ku ngabo z'Uburundi zongeye gutungurwa cyane. Benshi bari kwibaza uko uru rugamba ruzakomeza kugenda, uko uru rugamba ruzarangira mu gihe intambara yamaze gusa naho ihengamira ku ruhande rumwe. Igisirikare cy'u Burundi kandi cyagaragaje neza ko abasirikare babo kuri imirongo y'imbere ku rugamba basa naho batari kwitwara neza, ariko kandi hakavugwa amakuru ko harimo bamwe mu basirikare bakomeza kugenda bagambanira izi ngabo z'u Burundi nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ubu tuvugana rero hakomeje kuba havugwa inkuru zitari nziza mu gisoda cy'u Burundi mu gihe MA23 yo ikomeje kwa divansinga, ikomeje kugenda ikora ibitendo karahabutaka. Nanone ndakubwira neza ko ahitwa za Karehe MA23 iri bubi FDLR ikomeje kugenda ihakubitirwa ku buryo bwo rwego rwo hejuru. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Congo bakomeje gutsindwa ariko bihagararaho cyane, kuko bisa naho MA23 iri kubakubitira kubababaza. Niki kiri gutuma MA23 isa naho ibice bikikije umujyi wa Uvira yamaze kugenda ibyigarurira, ariko ikaba itarafata umwanzuro wo kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira mu buryo buri officiel ngo haze kumvikana itangazo ko uyu mujyi wabashije kubohorwa. Ibi byose biri kugenda bigarukwaho, bisa naho n'ubundi ingabo z'u Burundi ziri muri uyu mujyi kubera ko nta gitangira uyu mujyi ufite MA23 yamaze gusubira mu bice yari yararekuye byari bikikije uyu mujyi. Uyu mujyi urakontororwa n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo na wazarendo, ariko kandi inkengero zawo ndetse n'ibice by'ingenzi ushobora kwifashisha mu by'urugamba birakontororwa n'igisirikare cya MA23. Ibikomeje
gusa naho bibera incoberamahanga. Abasirikare benshi cyane mu gisirikare cy'u Burundi bavuga neza ku isaha 23 yatangira gusheringa, bisa nkaho nabo bazahita bafata ibikoresho byabo bakarekura uyu mujyi nta mirwano ikakaye ihabaye, nubwo bafite intwaro ziremereye cyane muri uyu mujyi. Kwibutsa neza ko muri uyu mujyi wa Uvira hari intwaro nini cyane z'Abarundi ndetse harimo n'izirasa kure, ariko zidashobora kugira icyo zitanga mu gihe abasirikare ba MA23 n'ubundi basa naho bari hejuru neza y'uyu mujyi nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibintu ntago byoroshye na gatoya kuri ubu ngubu. Andi makuru akomeza kugenda asohoka na makuru avuga neza ko MA23 hari abasirikare bayo bongeye kugaragara mu bice bya Plaine d'Or zibasa naho bari kwestara bimwe mu bikoresho birinda ikirere. Benshi bakibaza batese MA23 igiye kuba yakongera gushyiraho ubwirinzi bw'ikirere yari yarashyize muri ibi bice bya Plaine d'Or zizi ibyari byaragoye abasirikare b'Abarundi kuba bahakuramo MA23, dore ko iki gihe banakoreshaga n'intwaro ziremereye zirimo drones ndetse n'ibindi bitero byo mu kirere, bikaza kurangira bibaye imfabusa, aho ubwirinzi bw'ikirere bwari muri Plaine d'Or zizi bwabaga ndetse bunetarariza ibitero bikomeye cyane by'ingabo za leta ya Congo byabaga byifashishijwemo n'abacancuro kugira ngo baze kugenda bamisha ibisasu bikomeye cyane muri ibi bice byarimo ibirindiro bya MA23. Ibi rero biragaragaza ndetse biranaca amarenga ko amateka ari kwisubiramo. Igisirikare cya MA23 cyagarutse mu bice byacyo uretse umujyi wa Uvira batarahabwa itegeko ryo kuwataka ndetse no kuwusheringamo, ariko bisa naho n'ubundi kuva baramaze kuwugota ndetse bizaborohera cyane mu gihe bafata umwanzuro isaha ku isaha wo kuba basubira muri uyu mujyi. Igisirikare cya AFC MA23 Alliance Fleuve Congo cyamaze kuba gifata imihanda mishya. Na makuru avuga neza ko MA23 isa naho yamaze guca indi nzira nshya yerekeza za Kinshasa nk'uko ibimenyetso byamaze kugenda bibigaragaza. Abasirikare benshi cyane babarizwa mu itsinda ryasanzwe ry'abasirikare nk'uko amakuru abigaragaza. MA23 mbere yo kwerekeza muri izi nzira babanje kugaba igitero gikomeye cyane asanzwe habikwa intwaro z'igisirikare cy'u Burundi, nk'uko bivugwa neza ko ari ibirindiro bishya by'ingabo z'Abarundi. Intwaro nyinshi bari bazifite ndetse ibigemeza neza ko aba basirikare ba MA23 bari babipanze kuko bafashe intwaro nyinshi cyane ziganjemo intoya zagaragaye ibirundo by'imbunda ntoya rwose, bisa naho hari n'amabogisi menshi cyane y'amasasu yazo yari kumwe nazo. Ibi byose byamaze gufatwa ndetse byambuwe aba basirikare b'u Burundi. Bamwe baravuga neza ko ari byo MA23 yabe yatangiye kwifashisha muri uru rugendo rwayo, abandi bakavuga neza ko iki gisirikare cya MA23 cyamaze gusa naho gica inzira nshya zerekeza Kinshasa nk'uko byagiye bitangazwa na General Makenga, akavuga ko iyi leta ya Kinshasa igomba kuvaho byanga byakunda. Benshi bagahita babihuza nuko Tshisekedi nawe ubwo muri iyi minsi atorohewe agerageza guhindura itegeko nshinga, bikaba bisa naho na bamwe mu bakorana mu biro by'umukuru w'igihugu batabyumva cyane ndetse batamushyigikiye. Aha MA23 rero bamwe bavuga neza ko ariyo ushobora kuza kumenera ikaza gutanga isomo rikomeye cyane nk'uko bigenda bitangazwa. Amakuru rero aragaragaza neza ko igisirikare cya AFC MA23 gikomeje kugenda gikubita kitababarira. Kuri ubu ngubu rero nyuma yo gufata izi ntwaro nyinshi cyane, ibirundo by'intwaro by'imbunda ntoya ndetse n'izigerereye na za 12, bivugwa neza ko zafashwe zigera kuri enye muri izi ntwaro, zimwe mu ntwaro zifashishwa nk'iziremereye cyane muri uru rugamba. Aba basirikare b'Abarundi bambuye izi ntwaro, bivugwa neza ko hafatiwemo na babiri abandi bahasize ubuzima. Izi ni inkuru iyo zigeze hakurya i Bujumbura na Gitega ku butaka bw'u Burundi zigenda bamwe bakazifata nk'ibihuha, ariko bamwe bakurikiranira hafi iby'uru rugamba bavuga neza ko ikitwa umusirikare w'umurundi kuri uru rugamba arimo arahura n'uruva gusenya ibibazo bikomeye cyane bikomeje kugenda abimwirundaho. Abarwanyi benshi cyane bafashe igisirikare cya leta ya Congo FARDC bakomeje kugaragaza ibimenyetso by'uko uru rugamba rusa naho rwamaze
byamaze kubananira, maze MA23 yo yaciye amarenge yo kwerekeza i Kinshasa. Ni imihanda yiganjemo imihanda mishya MA23 yagaragayemo ndetse isa naho ifite abasirikare benshi cyane bari kwerekeza mu bice twavuga neza ko ari imihanda yerekeza i Kinshasa. Ni urugendo rurerure rusa naho rutakoroha, ariko MA23 benshi bari kwibaza ikigamije. Bamwe banavuga neza ko ishobora kubiri gushaka kuza kuzenguruka izi ngabo z'igisirikare cya leta ya Congo ziri mu bindi bice maze ikaza kugenda yagura ibirindiro byayo. Ibi byose birakomeza kugenda bigaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Congo gisa naho kirimo gitsindwa. Ubu tuvugana rero haravugwa izindi nkuru zikomeye cyane, ni inkuru zigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. MA23 yongeye gutangaza neza ko yaje kuba iburizamo ibitero bigera kuri 2 by'abasirikare b'u Burundi bari bayigabyeho, ndetse biza kurangira nayo ikoze operasiyo itagenze neza nk'uko babishakaga, itakaza abasirikare 2. Kuri ubu yamaze no guhorera nayo, dore ko iza kuba ikora ngo n'izindi operasiyo zikomeye cyane. Abasirikare 2 bo mu itsinda rya Special Force MA23 baguye kuri uru rugamba, ariko uru rugamba rwaguyemo n'abandi basirikare benshi cyane b'Abarundi. MA23 ntishaka kubyitaho, yakomeje ibikorwa bikomeye cyane, ivuga ko ari byo kwihorera kandi biri kugira ingaruka nini cyane kandi mbi kuri izi ngabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo. Kuri iyi mirongo y'imbere ku rugamba ntabwo byoroshye na gato, y'ibintu bisa naho bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turakomeza kumenya ibijya mbere, gusa ntago byoroshye. Kinshasa na Gitega bimeze bite? Ni inkuru zisobanura neza ko aba bagabo 2 yabutetse leta y'u Burundi na leta ya Congo bakomeje kugenda bungurana ibitekerezo, nyamara bakabura igisubizo cy'ibibazo bafite, dore ko MA23 yo yakomeje kugenda ibakurikirana aba basirikare, ndetse isa naho yakomeje gucana umuriro, igitutu gikomeye cyane cyongeye kujya kuri aba bagabo bategetse ibi bihugu. Bivugwa neza ko hamaze iminsi hakorwa imibare y'abasirikare boherejwe ku butaka bw'u Burundi bwa Congo, ubwo n'Abarundi boherejwe ku butaka bwa Congo kugira ngo bajye gutanga umusada ku gisirikare cya leta ya Congo. Nyamara benshi ntabwo byagiye bibagendekera neza, uko bagiye bagwa mu mitego, ndetse abenshi bagiye bagwa ku rugamba mu mirwano aho bari bahanganye na MA23 ndetse na Twirwaneho. Abenshi ndetse bagiye bafatwa mpiri, imibare yamaze kuba yabarurwa bakuyemo abafitwe na MA23 nabo ni imibare minini cyane ifitwe ndetse yafashwe matekwa, n'abandi bagiye bafata umwanzuro wo kwikura muri iki gisirikare cy'u Burundi bakagitoroka. Bavuga ko 3,000 ari byo byagaragaye biza kuba byaraguye kuri uru rugamba. Igihe cyose iyi mirwano yagiye ibera no mu nkundura yo gufata umujyi wa Uvira ndetse no kwirukanwa hariya mu mujyi wa Bukavu, ibi byose imibare ngo ni 3,000, aho benshi bahise bitera hejuru bakavuga ati murabeshya cyane, ndetse bisa naho iyi mibare yagabuwemo, kuko abasirikare b'Abarundi bagiye bagaragara bapfuye ni benshi cyane, bagiye bashyingurwa mu byobo, ibyo benshi bagiye bita imva rusange ni benshi cyane. Ariko kandi cyahise kiba ikibazo gikomeye cyane cyanazamuye umwuka mubi Bujumbura. Biravugwa neza ko abaturage bavuga ati abo basirikare ko ari abasirikare b'igihugu, koko ubwo bashyinguwe he? Imibiri yabo iri hehe? Batese ko mwatubeshye ko batorotse igihugu ndetse bakaba baratorotse igisirikare, murongera kutwumvisha gute ko batorotse igisirikare mu gihe hagaragazwa imibare igera ku 3,000 y'abamaze kugwa kuri uru rugamba kuva MA23 yatangira iyi mirwano hano muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu mirwano yo kwisubiza ndetse no gufata umujyi wa Bukavu ndetse no kuza za Uvira. Byose rero byateje ikibazo gikomeye cyane, aho abasirikare bivugwa neza ko ari 3,000, benshi bavuga neza ko ahubwo ni 10,000 byenda kugeramo, kuko ubu tuvugana hagiye hagaragara ibyobo byagiye bitabwamo imirambo y'ingabo z'Abarundi, ubwo abasirikare batwirwanaho bari bamaze igihe kinini cyane bahangana n'ingabo z'Abarundi mu Minembwe na Mikenke. Bavuga ko hagaragaye imirambo ku misozi y'abasirikare, aho banatabazaga leta y'u Burundi ko noneho yazi
zigacyura imirambo yabo ko ikomeje kunukira ku misozi ndetse ibintu bikomeza kugenda biteza umutekano muke ndetse n'imyivumbagatanyo mu baturage batuye mwabiriya bice, ariko Abarundi bararuciye bararumira, ahubwo bikaza kurangira abangaba bashyinguwe mu byobo, aho benshi babyitaga imva rusange, ariko bamwe bakavuga neza ko nta mva rusange zirimo, ahubwo ari ukubashyira mu byobo bakarenzaho itaka. Ibi byose bisa nkaho leta y'u Burundi yakomeje kugenda yerekwa n'ibimenyetso ndetse n'uko byagiye bigenda. Iyi mibare 3,000 benshi bati ntabwo aribo basirikare bamaze kugwa kuri ubu butaka, atese niba ari nabo bashyinguwe he? Nimutwereke abo mu miryango yabo, dukeneye kumenya aho abacu baguye. Ibi rero byahise biteza umwuka mubi cyane. Hano iyi leta y'u Burundi ishobora kuba yakoze ikintu itari yiteze ko gishobora kuza guteza umwuka mubi. Nubwo bimeze bityo, Abarundi bo ku butaka bwa leta ya Congo baracyahagwa cyane. Kugeza na n'ubu haravugwa abasirikare b'Abarundi bakomeje kugaragara kuri uru rugamba, ariko basa naho bose bari kurwana ku cyubahiro cy'igisirikare cy'u Burundi, ariko byaragoranye cyane. Ingabo zaje gufashwa z'igisirikare cya Congo ntabwo zikigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, inyinshi zarananiwe nyuma yo kwica abakamandazi babo ndetse n'Abarundi batakaje bamwe mu bayoboraga urugamba. Ibi byose byatumye habamo akavuyo gakomeye cyane, imipangire y'urugamba ndetse no kumenya kigomba gukorwa mbere. Ibi rero byatumye MA23 yari yarandekuye ibice byinshi cyane ihita yadivansinga, maze Abarundi na Wazalendo bakora withdraw. Wazalendo zo zihita zinatatana ndetse zirukanka mu biturage, aho benshi bavuga neza ko uru rugamba MA23 mu gihe yaba ishatse kwisubiza uyu mujyi wa Uvira yamaze no kugota, mu by'ukuri bishobora kuza kuyorohera cyane kurusha ikindi gihe. Nubwo bimeze bityo, Abarundi bafite ibirindiro bikomeye cyane muri uyu mujyi wa Uvira biriho intwaro karahabutaka, aho bivugwa neza ko biteguye guhangana n'igihe MA23 yaba itangiye gusheringa muri uyu mujyi, mu gihe benshi bavuga neza ko hari abasirikare benshi cyane ba MA23 nabo bari kubarizwa muri uyu mujyi mu ibanga rikomeye cyane mu butasi karahabutaka, bamenya muvoma ibikoresha imbaraga zifitwe n'uwo bahanganye muri uru rugamba. Ubusanzwe igisirikare cya MA23 cyari kimaze hafi amezi 3 cyararekuye Plaine de Ruzizi ndetse n'ibindi bice bitandukanye nka byasange. Ubu tuvugana harabarizwa abasirikare ba MA23 kandi bafite intwaro, amaboxi y'amasasu, bisa nkaho biteguye urugamba isaha yariyo yose. Ibi byose biraza kugenda bigaruka ku ngabo z'u Burundi kuko nizo zigomba kururwana. FARDC irashinjwa gutererana abaje kuyifasha, icyatumye Kisekedi ari gushaka undi mukamanda mukuru ushobora koherezwa muri ibi bice, akaba ari uzajya ufata ibyemezo biza kuba bikorwa n'izi ngabo ziri muri ibi bice. Abasirikare b'igisirikare cya Congo benshi kugeza kuri ubu ngubu bagiye bajyanwa mu nkiko bashinjwa kugambanira igihugu bitewe n'uko basigaga urugamba bakirukanka mu gihe umuriro wabaga wabacanyweho. Nyamara ibi Kisekedi yarabirengagije cyane kuko abasirikare bavugaga neza ko barushwa cyane na MA23 kandi ibice bari kurwaniramo bisa naho MA23 ifite abaturage bayishyigikiye babivukamo, ibyabagoye cyane. Ubu tuvugana rero igikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane ni izi ngabo z'u Burundi. Imibare yashyizwe hanze y'abapfuye ndetse imiryango yabo itarigeze ibimenyeshwa, nibyo bikomeje guteza ikibazo. Bisa nkaho Perezida General Neva yicariye intebe ishyushye kuri ubu ngubu. Amakuru yemeza neza ko igisoda cy'u Burundi FDNB cyamaze kwemeza neza ko imirwano yabaye mu bice biri mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Abasirikare babo bamwe baguye mu mutego, ariko bikaza kumenyekana neza ko bishobora kuba ari akagambane gakomeye cyane kakozwe n'abataramenyekana. Bivugwa neza ko abarwanyi benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Congo bari bamaze kuba barekura ibi bice, maze ingabo z'u Burundi ziza gufata umwanzuro wo kwadivansinga kugira ngo zirebe ko imwe mu misozi zaza kuyikuramo, maze nabo bakagira igice kimwe gishobora kubarengera mu gihe MA23 yaba yatangiye gusheringa ikoresheje imbunda nini cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Ntabwo byabakundiye ndetse baje kwisanga baguye mu gacu ndetse k'abasirikare ba MA23 na twirwaneho. Ibyo kugeza kuri ubu ngubu benshi bemeza neza ko iyi mitego ku ngabo z'u Burundi imaze kuba myinshi cyane. Ibi rero biraza gusobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ukundi kuri kutigeze gutangazwa.
Amakuru aravuga neza ko abasirikare b'u Burundi nyuma yo gucakirirwa ku rugamba ndetse bakaza kugenda batangaza byinshi cyane byaje kuba nk'andi mabanga akomeye cyane, ariko ku ruhande rw'igisirikare cya MA23 cyongeye kubona amwe mu makuru ashobora kugifasha mu gucukumbura ndetse no kumenya byinshi cyane mu mipangu y'iki gisirikare cya leta ya Congo nk'uko biri kugenda bitangazwa. Ubu tuvugana iki gisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze gutakaza abasirikare bivugwa neza ko ari 18 bafashwe mpiri, ndetse ni imirwano itari yoroshye nyuma yo kwisanga bamaze kurenga umurongo ntarengwa bahita bireturuva bari kurasana ariko mu buryo bubatunguye cyane, ibyaje gutuma bamwe muri bo bamanika amaboko ndetse bemera kwihama 23 batagoranye kuko n'ubundi babonaga neza ko aho bishya bishyira ari ku rupfu. Ibi rero nibyo byaje kuba inkuru nca mugongo yaje kugera hakurya Bujumbura na Gitega bihita biba ikibazo gikomeye cyane. Benshi bahise bafata igisirikare cy'u Burundi nk'ikirimwe abagambanyi bakomeye ku rwego rwo hejuru, ariko byose nanone bongera kubyegeka ku mutwe wa perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Uyu nta wundi ni perezida generali Evariste Ndayishimiye. Benshi bavuga ko uru rugamba rwo ku butaka bwa Congo ari rwo ruzasiga rumwambitse isura mbi ku buryo abaturage bo kuri ubutaka bw'u Burundi kongera kumugirira icyizere bigoye, mu gihe we ari kwitegura kwiyamamariza indi manda mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu gihe gito kiri imbere. MA23 ubu tuvugana isa naho yongeye kugera ku ntsinzi. Twavuga neza ko itabagoye cyane. Aba basirikare bamaze kwihama MA23 ntabwo ari bo gusa kuko no muri ibi bice nyine muri iyi misozi yitegeye umujyi wa Uvira, aho buri wese ari guhirimbanira kugira igice yaba afite kugira ngo uyu mujyi wa Uvira nibura aba ufiteho ijambo, mu gihe MA23 ubundi ubusanzwe iba yaramaze kugota uyu mujyi, maze iki gisirikare cya leta ya Congo kigasigara kirwana no kuba cyasohoka muri uyu mujyi nk'uko byagiye bigaragara ndetse bitacyoroheye cyane, mu gihe MA23 yaba yatangiye kurasa ibibombe biremereye cyane muri uyu mujyi. Hibutsa neza ko imwe mu misozi ikomeye cyane yabaze gushyirwaho imbunda ndende ndetse zirasa mu birometero bya kure hariya neza zitegeye umujyi wa Uvira. Ingabo z'Abarundi rero nazo zikaba zikomeje kurwana no kugira ngo zize kugira bimwe mu bice zikontorora kugira ngo uyu mujyi wa Uvira zikomeze kugiraho ijambo ku buryo buhamye, ariko ntabwo byabakundiye na gatoya kuko baje kwisanga baguye mu cyo twakita nka ambushi yari yateguwe. MA23 yari yamaze kubagota itangira kubarasa ku buryo butunguranye batariregurupa aho bari mu kivunge, bisaba ko bamwe bamanika amaboko abandi barirukanka barashwiragira nk'uko byatangajwe ndetse bikagaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane byaba basirikare uko byabagendekeye. N'amakuru yarakomeje kugenda asirikira yemeza neza ko ubu hakurya Bujumbura ho ibintu bitoroshye na gatoya. Abasirikare mu gisirikare cy'u Burundi bakomeje kwinangira imitima ku bijyanye no kuba baza kuri ubutaka bwa leta ya Congo, kuko bari kuhafata nk'irimbukiro, kuko umunsi ku munsi imibare y'abagenda bapfira yongera ndetse ku rugamba bakomeje kugwa mu mitego ya MA23. Hashize iminsi 2 yonyine itaranuzura neza abasirikare b'igisirikare cya Twirwaneho barimo bishimira imbunda zirimo izigezweho bambuye igisirikare cya leta y'u Burundi, bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi kuba zaraje kuri ubutaka bo babigiriyeho umugisha, ndetse nubwo zagiye zigerageza kubagabaho ibitero ndetse ngo zibice mu Minembwe n'ibindi bice bituyemo abanyamurenge, ariko ngo intwaro n'ibikoresho bamaze gukura ku ngabo z'u Burundi byabafasha guhangana n'uwari we wese waba ugerageza kongera kubagabaho ibitero nk'uko amakuru ari kugenda bivuga. Ibi byose biraza kugaragazwa n'ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragazwa. Izi mbunda ziganjemo izisa nkaho ari nshya kandi zigezweho mu buryo zikoreshwamo, izi zose zambuwe ingabo z'Abarundi. Bamwe mu basirikare batwirwaneho ndetse barimo n'ab'igitsina gore bongeye kugaragara bishima cyane bavuga neza ko ubu igikoresho bari nacyo. Ibi byose birashyira muri risk ingabo z'Abarundi zikomeje kuba zakira inkuru mbi nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Ibi byose birakomeza kugenda bigirwa ubwiru na leta ya Kinshasa, ikomeje kuvuga neza ko urugamba ruri kugenda neza ku ruhande rwabo ndetse n'abari kubafasha, nyamara
hakurya Bujumbura na Gitegaho igikuba cyacitse muri rusange. Ubusanzwe bamwe bavuga ko igisirikare cya leta ya Congo cyari gifite misiyo ikomeye, misiyo karahabutaka yo gukora ibitero bikomeye cyane ahabarizwa bamwe mu bayobozi ba MA23. Misiyo yitambitswe ubutasi bwa MA23 bwamaze kuvumbura inkuru zikomeye zemeza neza ko aba barwanyi b'igisirikare cya leta ya Congo bari gukora uburyo bwose bushoboka kugira ngo bakore ibitero bya drone mu birindiro bya MA23, by'umwihariko mu mujyi wa Goma habarizwa abasirikare bakuru barimo n'abayobozi barimo nka General Nziramakenge Emmanuel umugaba mukuru, Batareba Simwa, Colonel Nanga ndetse n'abandi. Ibi ndakubwira uko byaje kuburizwamo ndetse n'amakuru yose yamaze kumenyekana. Reka twinjirane Bujumbura na Gitega nkubwira agahinda gahari mu ngabo z'Uburundi. Bisa naho perezida y'iki gihugu yakomeje kugenda ahura na obstacle zikomeye cyane. Mwene cyubahiro umukuru w'igihugu ntabwo yorohewe. Inkuru mperaho nonaha, reka ninjire muri izi nkuru ku buryo burambuye. N'amakuru akomeza kugenda asobanura byinshi cyane mu mutekano, politiki ndetse na dipromacy. Ubaka kanya nakubwira neza ko igisirikare cya leta ya Congo cyamaze kongera kwisanga mu gihombo gikomeye cyane. Ari indege y'intambara ikomeye cyane mu bwoko bwa Apache helicopter. Iyi ni indege nini cyane kajugujugu, ubundi ijyamo abasirikare bane, babiri kuri buri ruhande. Baba bafite imbunda ziremereye cyane, baba bafite ibikoresho bituma bareba hasi mu buryo buboroheye, ndetse bakaba bafite ibikoresho bishobora no kwifashishwa mu gutara amakuru ndetse no gukoreshwa mu butasi. Aba basirikare nibo bagenda barekura amasasu menshi cyane ubutitsa, abifashishije izi mbunda bafite ziri fixe kuri iyi ndege, ndetse imbunda abazifite baba bafite ibikoresho bituma bakurura bakazuminga, bakaba bareba ikintu cyose kiri hasi ndetse bakamenya aho umwanzi aherereye mu buryo buboroheye. Iyi ndege yarakoreshejweho iminsi igera kuri 2, ariko ibyo yari ikoreye MA23 na twirwanaho hariya mu Minembwe, ndetse bisa nkaho byari byapanzwe, ni ibintu bibi cyane. Iyi ndege nyuma yuko twirwanaho yagiye igerageza kuyirasa ikoresheje za 12 maze ntibikunde, igakoresha izindi mbunda ifata nkaho ziremereye, nyamara bikarangira bidakunze. Kuri ubu none iyi ndege yaje guhanurwa, ibyo benshi bahurizaho bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Congo cyamaze guhabwa isomo rikomeye cyane. Benshi mu barwanyi b'iki gisirikare cy'ingabo za Congo bivugwa neza ko iyi ndege ikimara guhanurwa abapilote bagera kuri 2 bahise bahasiga ubuzima. Abapilote 2 bakimara gupfa, abasirikare babaga bafite izi mbunda nyine nk'uko nabigusobanuriye uko iyi ndege ikora. Nibura bivugwa neza ko 2 bapfuye, abandi 2 bagakomereka ku buryo bukomeye cyane. Agahinda gakomeye cyane kongeye kurutaha muri leta ya Kinshasa. Ibikoresho byabo biri kugwa mu matsa. Bisa nkaho MA23 yamaze kumetiriza iki kibuga, kugerageza gukoresha intwaro zo mu kirere. Muri iyi minsi kuri MA23 bisa naho hari bimwe mu bigoye iki gisirikare cya leta ya Congo n'Abarundi bakomeje kugenda bakora. Ubundi amakuru aremeza neza ko misiyo yari yapanzwe yari misiyo ikomeye cyane yo kuza kumisha ibisasu biremereye ku gisirikare cya MA23 na twirwanaho bafite ibirindiro hafi na Minembwe mu isantere kumanuka za Puezero. Bikavugwa neza ko yari gahunda yo kubirukana ndetse bakabajagaraza, maze abari ku butaka bagahita nabo bafata gahunda yo kwadivansinga barasa amakompura ndetse bitwaje imbunda zirasira kure mu rwego rwo kwirinda ko hari abakongera kuhasiga ubuzima. Ibi rero ntago byabakundiye na gatoya, ahubwo igisirikare cya leta ya Congo cyongeye kwisanga gitunguwe. Iyi ndege mu by'ukuri bivugwa neza ko ari muri zimwe zari zisigaye yari yaramaze kujyanwa ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Mercenary. Ubu tuvugana rero yamaze guhanurwa ndetse bitanasubirwaho. Ni igihombo gikomeye cyane mu gisoda cy'u Burundi. Benshi bavuga neza ko kuri ubu bimwe mu bikoresho bikomeye cyane iki gisirikare kitakibifite, ndetse gikomeje kugenda gikora ibishoboka byose ngo kiyubake, kuko zimwe mu ntwaro zagiye zifatwa n'inkongi y'umuriro. Amakuru twagiye tuyababwira ikongoka ry'ububiko bw'intwaro z'u Burundi. Amakuru kandi akavuga neza ko izi ntwaro nazo zagiye zangizwa mu buryo benshi cyane bavuga ko ari uburyo bw'amaherere. Ubu tuvugana rero hakomeje kuvugwa isambaratika zikomeye cyane nyuma y'ihanurwa ry'iyi ndege, mu gihe MA23 yo isa naho iri kugenda igaragaza neza ko yishimiye ibi bikorwa ikomeje gukora, aho benshi batangiye kwemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Congo
uru rugamba rwamaze kubananira completely ndetse MA23 mu gihe yabishaka kugira ibindi bice yibikaho ishobora kubikora ndetse ikaza kubikora mu buryo bworoshye cyane, kuko amakuru agaragaza neza ko abantu benshi cyane bakurikirana hafi by'uru rugamba bavuga neza ko igitero cyose cy'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'ingabo z'Abarundi kiri kwitambikwa na MA23 ndetse igahita ibaha isomo rikomeye cyane. Kugeza kuri ubu ngubu hari hatahiwe iyi kajugujugu yo mu bwoko bwa Apache Kubuta, indege ikomeye cyane y'igisirikare cya leta ya Congo imaze guhanurwa muri aka kanya. Nabyo biri gututumba bikaza kwitura kuri uyu mukuru w'igihugu wamaze kugira abakonkera benshi, abanzi ni benshi cyane, i Bujumbura na Gitega aho yimukiye abarizwa kugeza ubu. Inkuru ziravuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yamaze kumenya neza ko hari abari kugerageza kuba batembagaza intebe ye maze bakamwirika ku butegetsi biturutse ku makuru yari yamaze gutangwa n'iperereza ry'iki gihugu cy'u Burundi. Byamaze kumenyekana neza ko hari abasirikare benshi cyane batigeze batangazwa kuko iperereza rigikomeye bari bamaze kwigumura ndetse bamaze gufata urundi ruhande. Bivugwa neza ko bari bamaze no guhitamo guverinoma uko igomba guhita ikorwa ndetse ubutasi bw'iki gihugu cy'u Burundi ndetse namwe mu basirikare bakinambye kuri uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi bahise bakomakoma ndetse baburizamo iyi operation ndetse n'imitego ikomeye cyane yari yamaze gutegwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana hasa naho hari akavuyo gakomeye cyane muri leta majoro, abakuru n'abatoya bisa naho batangiye kugenda nabo badahuza nk'uko amakuru abivuga. Hari abashyigikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi nibyo ndetse bifuza ko akomeza kuyobora iki gihugu, ariko hari bandi benshi bakomeje kugaragaza neza ko batamwifuza mu ntebe y'umukuru w'igihugu. Bisa nkaho bamushinja ko nta terambere na ritoya wenda bivugwa ko rihuye n'imyaka amaze ku butegetsi ryagaragaye ndetse nta mpinduka zikomeye cyane uretse kohereza ngo abasirikare b'igihugu mu ntambara igihugu kitarimo. Ibyo benshi bafashe nkaho ari inyungu ze bwite perezida w'igihugu cy'u Burundi yifuzaga mu gufata uno mwanzuro wo kohereza ingabo z'u Burundi ku butaka bwa Congo. Amakuru agaragaza neza ko niba ari umuntu ufite puresha n'igitutu gikomeye cyane uri gutegwa imitego myinshi cyane, ariko Imana ikamufasha kuba yayisimbuka ari perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ari nabwo benshi bari kwibaza ati ese biraza kurangira bite, ko bisa nkaho hari imitego myinshi cyane, cyangwa biraza kurangira uyu mugabo n'ubundi bashatse kumutembagaza bikabakundira. Ibi biri kuba mu gihe nyine Red Tabara nakubwiye ko yakomeje kukameza ibona inkunga zikomeye cyane ziturutse mu bihugu byo hanze, by'umwihariko abanyakanada bakomeje kugenda bumva filozofi y'uyu mutwe witwaje intwaro wiyemeje kuba wahirika leta y'u Burundi kubw'impamvu zumvikana nk'uko bo babivuga. Impamvu kandi zigaragara, bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi hari abarundi benshi cyane bari hanze y'u Burundi yangiye gutaha ngo mu rwego rwo kwirinda ko ashobora kwinjiramo n'abamaneko. Ubwo abo baheze mu bihugu bibanyi ndetse abandi baheze mu mashyamba mu rwego rwo kugira ngo atabinjiza kuri ubu butaka, mu gihe bo bavuga neza ko ari abarundi kandi bafite uburenganzira ku butaka ndetse n'igihugu cyabo. Ibi rero ntabwo biri buze kumugwa amahoro. Igitutu gikomeye cyane cyatangiye, abarundi bahagurutse barakomeza kugenda bakorana n'inzego z'umutekano, ariko bisa naho byabaye impfabusa. Perezida w'iki gihugu cy'u Burundi arimo aragenda ahura n'ibibazo bikomeye cyane. Bamwe mu batamushyigikiye nabo bakorana bya hafi, ariko bisa naho hari amakuru ataramenyekana avuga neza ko n'abarimo General Prime Niyongabo inshuti ye magara nk'uko benshi babitekerezaga ari umwe mu bari kugerageza kuba batekinga over maze ngo baze kumushyira ku ruhande. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi kandi we kugeza kuri ubu ngubu amakuru aremeza neza ko akazi kose ari gukora ari kugakorera iwe mu rugo, nyuma y'uko yamaze kumenya neza ko bari kumutega imitego, ariko hongerewe ubwirinzi bukomeye cyane ahagomba guhurira abantu benshi biganjemo abakomeye. Nanone ku biro by'umukuru w'igihugu, ingoro y'umukuru w'igihugu, radio na televiziyo by'igihugu hose amakuru aremeza neza ko hamaze gushyirwa ubwirinzi budasanzwe. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Congo gisa naho kiri kuririra mu myotsi, ku buryo benshi bavuga neza ko iki gisirikare kandi umusada wose uri kugerageza kuzanwa kuri iyi mirongo y'imbere ku rugamba uri kwitambikwa. Ibi byo nagahoma munwa ingabo z'u Burundi ziri kwibaza ikizinyuzemo, ndetse perezida w'iki gihugu cy'u Burundi iyi raporo akimara kuyakira biravugwa neza ko hagomba guhita hakorwa iperereza ryihuse
bakamenya niba nta basirikare bakuru mu bari bashinzwe transportation y'izi ntwaro, kuko bisa naho hari ibintu bitunguranye cyane. Bigasa nkaho rero hari ukuri kutigeze kuvugwa ku bijyanye n'icyishe inyuma y'igambanirwa ry'izi ntwaro. Ese MA23 yakuruye amakuru gute ko izi ntwaro zabashije kwangizwa zitaragezwa nibura no mu birometero 2 uturutse mu mujyi wa Uvira, ndetse zari zamaze kwambutswa gusa umupaka w'Uburundi na Congo banyuze ku mupaka wa Kavimvira? Ibi byose bikomeje kugenda biba agaterera nzamba. Ubu tuvugana Igitega muri leta y'u Burundi nyine bisa nkaho byabaye bibi cyane, ndetse bisa nkaho hatangiye ikimeze nka sambaratika yo ku rwego rwo hejuru. Bari kwitana ba mwana, ibyombo n'amatelefone birimo biracicikana. Mu by'ukuri ninde ugambaniye intwaro z'u Burundi ko bisa nkaho hari umwe muri bo wabikoze kandi akaza gutanga amakuru muri MA23? Iki gitumye izi kontineri zikubitwa kuri iyi nshuro zikamera nk'izikubiswe n'inkuba. Bisa nkaho MA23 yari izi ubushobozi bw'ububiko bw'izi ntwaro ndetse nuko ziri buzanwe, kuko izi kontineri zakubiswe n'ibidukete bisa naho byari byateguwe. MA23 bisa nkaho yari yiteze neza ko izi ntwaro ziza mu makontineri bitandukanye nuko byari bisanzwe zizanwa hejuru y'amakamyo asanzwe atwara ibiremereye cyane. Ubu tuvugana rero na amarira n'agahinda Bujumbura na Gitega, Kinshasa, inkuru yahatashye bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Congo neza ko biganjemo abari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abangaba bamaze kwiheba nyuma yuko bari bamaze guhabwa promise, isezerano rikomeye cyane ry'uko bari buze kwakira intwaro zigomba kubafasha maze bagasubizamo MA23 inyuma mu bice byose, maze bakaza kongera kugenda bayobora badivansinga, maze bakareba ko bakisubiza ibice birimo Puezero, Mikenke, bakaboneraho kwataka ibice bitandukanye bya Minembwe mu isantere neza. Ubu byose bibaye imfabusa. MA23 ibiburijemo ndetse isa naho ibiserebetsemo ku rwego rwo hejuru. Ubu ni agahinda gakomeye cyane. Abasirikare bagera kuri 6 bivugwa neza ko baguye muri iyi mirwano nyuma y'uko MA23 yari imaze guturitsa ikubisa amakompora akomeye cyane kuri ibi kontineri, ndetse igashaka uko ihakongeza paka byangiritse ku rwego rukomeye cyane. Ibi yabikoze ndetse bigera ahubwo habayeho gukozanyaho gukomeye cyane ko abari bashinzwe umutekano w'intwaro ndetse n'abasirikare w'izi ntwaro ndetse n'abasirikare ba MA23 bari bashinzwe umutekano w'izi ntwaro z'u Burundi zerekezwaga ku butaka bwa Congo, dore ko benshi bavuga neza ko ubusanzwe n'ubundi zitari intwaro z'u Burundi ahubwo ngo ari intwaro Kisekedi aba yamaze kugura ndetse akaza kuzinyuza kwa buriya butaka bw'u Burundi, kuko ariho biba byoroshye kugira ngo zigere ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Uvira. Ariko nanone bamwe bakavuga neza ko intwaro zari zarashyizwemo n'akaboko nanone n'ingabo z'u Burundi kugira ngo zize kubona imbaraga ramforo y'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba. U Burundi busa naho buri kwisanga muri iyi ntambara mu buryo bweruye kuva perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yafata umwanzuro wo kohereza abasirikare kuri ubutaka ndetse bakagomba kurwana igihe cyose, dore ko bamazeyo igihe kinini cyane. Ibi byahise bigira ingaruka zikomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi. Intwaro nyinshi zagiye zifatwa, izatwitswe ndetse izindi zagiye zikoreshwa mu buryo hari bwiteguwe. Ibyo benshi bavuga neza ko ari crise ikomeye cyane muri iki gisoda cy'u Burundi FDNB. Amakuru arakomeza kugenda asobanura byinshi cyane, yerekana neza ko benshi mu barwanyi b'iki gisirikare cy'u Burundi bakomeje gusa naho bacika intege. Izi ntwaro nizo zagombaga kubafasha ndetse zikaza kuborohereza akazi, bakaza kujya barasira kure MA23 bakoresheje ibi bitanka binini by'intambara. Ariko se biraza gukunda gute ko izi tanka nini zamaze kuba umuyonga ndetse kugeza kuri ubu ngubu igisa naho ari ibwira kabiri, igicucu gikomeye cyane cyongeye kunyura mu maso y'abajenerali bakomeye cyane mu ngabo z'u Burundi. Nanone bakiri gukora iperereza ry'abamaze gutanga amakuru y'intwaro zabo, uko zinjizwa naho zinyuzwa ndetse nuko zitwarwa, maze MA23 ikaza kuba yari yabiteguye ngo ibatere ibihombo bikomeye cyane karabutaka. Abari ku mirongo y'imbere ku rugamba bo barategereje, amaso yaheze mu kirere, bamaze kumenyeshwa inkuru ko intwaro zamaze gufatwa izindi zigatwikwa. Ubu bisa naho hari igikuba cyamaze gucika muri iki gisoda cy'u Burundi, by'umwihariko abari ku butaka bwa Congo.
ni inkuru itangazwa ivuga neza ko muri operasiyo ikomeye cyane ya MA23 yacakiye aba bacancuro bivugwa neza ko biganjemo abo mu itsinda rya Blackout nk'uko amakuru abivuga. Uretse babiri bivugwa ko ari abanyarumaniya ndetse abandi bane amakuru aremeza neza ko babarizwaga mu itsinda rya Blackout. Aba ni bamwe bo mu itsinda ry'umucancuro mukuru Eric Prince w'umunyamerika ufite iri tsinda rikodesha abasirikare baza gutabara mu gihe wabitabaje ukabishyura bakayabo nk'uko Kisekedi yabikoze. Ubu rero bamaze gucakirwa. Ni inkuru ivuga neza ko muri iyi operasiyo umusirikare umwe wa MA23 yahakomerekeye bikomeye cyane ariko nta witabye Imana, ariko habayeho kurasana bitewe n'ibice aba bari baherereyemo kugira ngo baze gufatwa mpiri, ndetse byaje gutuma hari abarinzi bagera kuri 3 b'igisirikare cya leta ya Congo bivugwa neza ko bahaguye, ari naho hakomerekeye uyu musirikare wa MA23 wakomeretse ku buryo bukomeye cyane. Amakuru rero akomeza kugenda asirikira ndetse akomeza kugenda avugwa, aragaragaza neza ko abacancuro bafashwe muri operasiyo MA23 yakoze mu rwego rwo gukomeza guca imbaraga ibitero by'ikirere ndetse ibitero binyuze mu kirere bikoresheje za drone za kamikazi, drone zo mu bwoko bwa C4 ndetse n'izindi ntege z'intambara nk'uko byakomeje kugenda abitangazwa. Amakuru rero aremeza neza ko iki gisirikare cya leta y'Uburundi ndetse n'ingabo za Congo batashoboye kudefanda ngo baze kurwana kuri abacancuro babafasha muri kimwe cyose gikoreshwa mu kirere ndetse no kuba bakurura amakuru mu binyuze mu butasi. Ubu tuvugana ni inkuru isa naho yashenguye imitima ya benshi mu gisirikare cya leta ya Congo bitewe nuko baza akamaro gakomeye cyane kakorwaga n'izi ngabo, ndetse bikagaragara neza ko kuri ubu ngubu izi ngabo zikimara gufatwa byahise binagira icyuho gikomeye cyane, kuko bivugwa ko ibisa nkaho ari amabanga ndetse n'ibindi by'ubwiru byose bibarirwa muri iki gisirikare cya leta ya Congo byamaze kugenda bishyirwa hanze n'iri tsinda ry'aba bacancuro bamaze gufatwa ndetse bagashyirwa imbere aho bagombaga gusobanura byinshi cyane. Inkuru ziremeza neza ko iyi mirwano ikomeje isa naho itari ikomeye muri iki gice, ahubwo hakozwe ikimeze nkaho ari igitero gitunguranye, twakita nkaho ari operasiyo yo kuba aba bacancuro bacakirwa nyuma yuko hari ibindi bikoresho bya gisirikare bivugwa neza ko harimo drone 3 ndetse n'ibindi bikoresho, indege yo mu bwoko bwa Apache byari byamaze kugezwa Kisangani aho byagombaga kuza kugenda bishyikirizwa aba bacancuro bakomeza kugenda bimanaginga ndetse ari nabo babikoresha. MA23 ibona kuza gukora indi operasiyo Ikisangani kugira ngo kuri kibuga cy'indege ibe yakangiza ibikoresho biri buze kugorana ndetse biri busabe ibitambo byinshi cyane ndetse n'ingabo n'ibitero bikomeye cyane. Yigira inama ahubwo yo gufata abagombaga gukoresha ibi bikoresho bya gisirikare bikoresha ikirere ndetse n'itumanaho rikomeye cyane. Ibi rero nibyo byatumye MA23 yigira inama yo kugaba ibitero kuri abacancuro nubwo bitari byoroshye muri operasiyo ikomeye cyane, gutegura ibitero bikomeye cyane biza kunyura ku butaka no mu kirere nk'uko amakuru yari yagiye abigaragaza. Benshi cyane mu basirikare b'igisirikare cya MA23 bagaragaje neza ko bishimiye iyi operasiyo yabaye nkaho igenze neza 100%. Nta musirikare wa MA23 wasize ubuzima. Ibi rero byamaze kugira ingaruka zikomeye cyane. Ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Congo FARDC mu birindiro bya MA23 ndetse n'ibindi bicize ingabo za leta ya Congo zamaze kwamburwa bisa naho byamaze guhagarara igitaraganya bitewe nuko imipangu yamaze kuburizwamo abasaga n'abahedinze. Ibi bikorwa ndetse n'izi operasiyo zigamije gusubizamo MA23 irwane ho inyuma bisa naho byabaye bigiramo ikibazo gikomeye cyane. Niki kiri gutuma MA23 igamije kuba igarura umutekano muri ibice ikomeza kugenda yibanda ku bijyanye n'intwaro ndetse n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo. Ubusanzwe MA23 iri gukora ikimeze nkaho ari operasiyo ikaburizamo izi ngabo ziba zije kuba zahangana ku rugamba ndetse bimwe mu bikoresho bikangizwa bitaragera ku mirongo y'imbere ku rugamba, ibindi bigasa naho bifashwe mpiri. Abasirikare benshi cyane bakorwaho ibitero bikomeye cyane by'umwihariko biganjemo abasirikare b'abakamandazi batanga amabwiriza kuri uru rugamba. Ibi nibyo byagiye bica intege iki gisirikare kugeza ubwo kugeza kuri ubu ngubu benshi bemeza neza ko Karehe
hakomeje kugenda havugwa naho ibindi bitero bikomeye cyane bya MA23 wazarendo zisa naho zatangiye kuva mu nzira. Abaturage bamwe biriya bice nabo batangiye kuvuga neza ko MA23 yagabanyije igitutu cy'indege n'amadrone by'igisirikare cya leta ya Congo ari bwo buryo bwonyine bwo guhereza amahoro aba baturage bakomeje kwishimira ko biri kugenda neza kuri uyu munsi. Uyu musniper wa MA23 wari uri hano neza ku munara wa Puezero yarashe amasasu agera kuri 3 yihuta cyane, arasha kuri no siko y'25 y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ntiyabashije kwihanura bitewe n'imbunda yakoreshaga, ariko bivugwa neza ko iyi siko yangiritse cyane kugira ngo yongere no gusubira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi byagoranye bikaza kurangira yiserekezwa Kisangani ikitaraganya. Bivugwa neza kandi ko iyi siko idashobora kongera kugaruka kuri uru rugamba nyuma yo kwangizwa, uretse ko iyi siko bifite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo nk'ibi ngibi, ariko kongera guhaguruka byagorana ku buryo bivugwa neza ko MA23 yongeye gutanga isomo rikomeye cyane. Iyi siko 25 nimwe mu ndege z'intambara zikomeye cyane zikoreshwa ku isi ndetse no muri Afurika. Igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'ingabo za Congo bari biyemeje ko bari buze kuyikoresha barekura ibi bisasu, aho irasha ibisasu bisa nkaho habaye inkangu ndetse ibifite amakompora aremereye cyane. Bivugwa neza ko no kwihanura biza gusaba andi masasu cyangwa se andi marokete aremereye cyane, ariko MA23 yo yabikoze kugira ngo ibe yakerekana neza ko iri muri target ndetse kontrola iki kirere 100%. Ni naho iyi siko yaje kwangirikirwa ku buryo bukomeye cyane, aho yarashwe amasasu agera kuri 3 ndetse iryafashe ku ibaba ry'ibumoso. Bivugwa neza ko ariyo ryayangije cyane, biza gutuma ifata umwanzuro wo kuza guhindukira ikerekeza Kisangani, kuko byashobokaga ko kugera ku butaka bw'u Burundi biri buze kugorana, ishobora kuza kugira yatangiye gufatwa n'inkongi y'umuriro. Abanyamurenge ndetse n'abandi batuye muri biriya bice ndetse n'ingabo z'abanyamurenge amadubu twirwaneho basa n'abari kubyinira ku rukoma, ndetse bongeye gutanga isomo cyane, bongeye kwerekana neza ko nabo bagerageza kwirwanaho nubwo bisa naho bitoroshye. Ibi rero biraza kongera gushyira mu kaga gakomeye cyane Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ukomeje gushyirwa mu majwi ko akomeje gukora ibyaha by'intambara bitandukanye, ndetse harimo n'ibyaha bikomeye cyane akomeje gukorera abanyamurenge. Ngira ngo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rwakiriye ibirego inshuro zirigera kuri 3. Bivugwa neza ko uyu mugabo isa n'isa ashobora kuza gutumizwa mu nkiko, ariko kandi benshi baravuga neza ko hakwiye kwiyongeraho na perezida w'igihugu cy'u Burundi kuko n'umufatanyacyaha. Ibi rero ntabwo byigeze biza gukoma mu nkokora MA23 mu migambi ifite, kuko amakuru atugeraho aragaragaza neza ko MA23 ayitwa Bijombo muri groupement ya Bijombo, ndetse bisa nkaho MA23 naho yatangiye kuhigarurira. Imirwano ikomeye cyane yabereye aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyari gifite intwaro ziremereye cyane zirimo izo mu bwoko bwa BM, ndetse bari bafite n'imbunda zisa naho zigezweho. Ibi byose byari byazamwe ku mirongo y'imbere ku rugamba guhangana na MA23. Benshi bavuze neza ko ibi bitero ari bimwe mu bitero byakomereye MA23 ku buryo guhangana nabyo byabaye nk'ibiyigora, ndetse biza kurangira ari kwihagaritse uyu murindi w'izi ngabo. Benshi bavuga neza ko MA23 itarusha ibikoresho ndetse n'ubwinshi bw'abasirikare izi ngabo za leta ya Congo ndetse n'Abarundi, ahubwo ibarusha uburyo bw'imirwanire ndetse no kumenya uko ikontorora ibitero, ndetse kuko akenshi MA23 ntigaba ibitero, ahubwo irategereza bakayigabaho ibitero ndetse ikirwanaho ahaza kuba withdraw, igahita ibasubiza inyuma ndetse ikadivansinga. Mu gihe izi ngabo z'u Burundi ziba zatangiye kwiruka nk'amasigamana, ikagenda izirasa mu migongo, aho zitangira gushwiragira kimwe n'abawazarino ndetse n'ingabo za leta ya Congo, maze MA23 ikaba ifashe ibice gutyo. MA23 abasobanukiye iby'uru rugamba bavuga neza ko igihe cyonyine igaba ibitero bigamije gutera n'igihe iba yamenye neza ko hari ibitero rurangiranwa biri kwitegurwaho, ikaza gukora mu operasiyo akomeye cyane yo kuza gutera aho bari kubitegurira kugira ngo iyi migambi iburizwemo. Byarakozwe ku munsi w'ejo ahapangirwaga ibitero bikomeye cyane byo kuza gutera MA23 bikoresheje Sukhoi 25 ndetse ngo n'amadrone mu bwoko bwa kamikazi agera kuri 15. MA23 yaje gukora operasiyo yohereza abakomando bayo muri ibi bice, biza kurangira abari bari kubitegura